Waiho mā te whakamā me te pōrahurahu e patu. Koera te ia o ngā kōrero a ngā māngai Māori o te whare pāremata i te rānei, i te korenga o Hone Harawira i tuku i tana pōti whakahe i te pire takutai moana hou i te whare pāremata i ngā pō. E kore tōna whawhai e mimiti. When Māori rights are under threat, somebody needs to speak up and challenge that threat. Engari kia maumahara tonu a Hone Harawira ki ngā pīkautanga a te mema motu hake. He tohu whakamā tēnei mō taku whanaunga Hone Harawira. Aha koa te nui o tana pahu, me te ngako i roto i tana kōrero wareware aia te tuku i tana pōti. Nā reipa te wā kōrero i hoatu kia Harawira, hei whakapuaki mai i ona whakahe ki te pire takutai moana hou. He take e noho kawana mo ona hoa ōmua o te Pāti Māori. It kind of felt a bit hypocritical to me. He is the party that actually created this huge uproar back in 2004. Nā reipa hoki a Chris Carter i tūweke, kai te tino mārama ia ki ngā uauatanga o te tū moke moke. You're on your own, and a little bit like somebody who's been thrown out of the family. It's very isolating, very depressing, and you've got to do everything yourself. Kaore te mema motu hake hou i konei i te rānei, a katahi anō ia ka mea mai, kai te whiriwhiri tonu āia, māwai tana pōti e tuku. A ngā wiki e tū mai nei, ka kōrero tahi ngā kākairiki kia Harawira. At least it wasn't the third reading, so we know that he can redeem himself and vote against the legislation tomorrow and next week, I think. Me mōhua hone, ki te wareware ia ki te pōti i roto i te whare pāremata, ka wareware pē o ana kai tautoko a te paunga o tēnei tau ki te pōti mōna. Kaore pēr he kōrero i tuatu i tērā. Jasmine Pearson, Te Karere.